Social Justice and Empowerment Ministry pen karbiang long nangapali ahormu bini Diphu Sarsing Teron Memorial Town Hall long kaprek kahin kitek abang pu abang pi mate Divyangan atum aphan kerap ahormu ki joy pen ron pontang lo. District Social Welfare Sai kamalong pangrumpet bang surihinira bharu plira trokepra trok an Divyangan tumdo. Alangli tum aphan Bharat Sarkar pen nangapali kerap ahormu kiron acetang pon popusi sai kamar pukiteng ayem rina terang pipen mailong pachinipon. Ason kerap ahormu karbiang Autonomous Council ACM Dr. Tulram Ronghang MP Horen Singbe EM MAC Lapen District Commissioner Tumsi Ron Pondo. District Social Welfare along Divyangan bang Surinira Paruplira Trokepra Trok Ando alang lituma pan karbiang long Autonomous Council pen dihin kirap pajir ponji pusi CM Ronghang pen pachataksi mailong pachinipon.